onda bia Kofi Mensa ya otie me papa bra Kofi Mensa nya me nhira o e na me ka se so ma kan nwesofo eye wo ba ya medamo ase obi a wo do afidi ato a wo hwe Adom TV enedai na asenka woni dwumadie we eye nkuranhye dwumadie na wo chiame ni takotegu na we transa me do bidi dwumadie we ena so ye be kan sembi etu ehufo ahye hu nkuran ensema ye be kan ne normal ya ye taya yo na anaye nyo na yenu ye hu dan kwama won nipa bia to da bia adebo wa se ka wo yo wantimi anyo asemo wa se wotimi ka wantimi anka asema meke obi sere ushia be ma bi oya ade bi enye se ka utimi nya kudro ne ka wantimi anka enempo wunya kudro no kan semo ni se ka oka no wanu ho anie bi wo se ka wo na di adwuma mu se ka wo yire ho ye adwuma yie wantimi anyo na afia du ni abonkofo abaso wo de wanya bi ukunu no wo yire anetie so bembo se ka wo de na die kire no wantimi na die ni enye na ada na die bedu afe na oware ateta pansam saa nyoma na esike atumi hwo ebisa so de na me yo ya enye de na me anya se ka me yo na de bubra na ne me bro de ame madwen ya me se na me susu ya me se eni se wo yo letting uncertainty or doubt stop you. Trust me, you will not take an action today and you regret for it tomorrow. You see, adebo wa obeyo ana wa hye nipa bi nipa mi suo no wi asa ehu we de me wi hye ne mu a bede me hwambo na wa twe asai me ka ba ma bi wo se emra ye step ye share politics as no oya brantie na ni fie e no mo ye meeting me de me politics yo me de politics me de me no afiri wo afiri na nse ohun se politicians na esi adan kase no to cars aka me nyanka na kachi wono o se ni fie pa na ye meeting first meeting of a political party me nchira party kro e no nde o se me de me nye se suba we me de na enna me kan wonu hu pa ko hu se politics e de 2 million nam na de ye de nam adebo wa necessary wo yo wa nyo o kina be no hu adebo wa eni se wo yo wa yo o kina be no hu na ya na de ntia entimi nya nyoma be ne se ye nya sure wa hu we de me nya too sure we de me nu papa so se me sha ase we de me ma me ho bosome na wotwe a we de ka me ma me ho efie me nu bia emre ni ho ma wo adasani adechi bia emu ode adechi bia wo tumi so betu anamontuo emu abrabo awie peyo. Oftentimes some of the most incredible chapters of your life, some of the incredible people in your life will come with no title, and you will not feel comfortable dealing with them. Abri biano enweme bi wo wa ka wo yo ya betima mo apagya wo eni pe bi wo wa se ka wo somo mo a wo somo an ka apagya wo wa hu ne sa menya sure ade we de me koye ase we de me koka wa koye onipa we de me ko somi na ochina bi na wa ka se se wo bi nim obirepon ahyase mi hu yanka na akachi enti eba wo musa obeyo a so bisa ho nia abe musa meyo no e kama bra bo ho amepe edimu se emu mra bia so na e ade pepepe de a meyo onipa we de meko som no mama me hwe kura mama nsom ne yie me ma wo anyina so bi abrantie bi no one of connection ho ne fe no Peter Vanderpool Ogel no anyini pa na yare e ma ne kampem na me ena me ko som no sebe me na me yi ne ya ne me som se meja na brantie ne kanse bebre ya kire me o panimu mum e ma ene abem abrabom e sign wo pepa me de som no ntino ano kasa ebe ye nhira ma me. Life is still risky anyway. Life will always be risky. Baba ebe munchimu nka wom amna wom baba nyani ya ope nyina na abenya se de tie bia no ahwase ba
Every decision you will take, every interaction you will make, every time you make will get you to a problem, one or the other. Abrabo. So ni nipa bedi nkita ho e se de tebia anyo bia na bete wase anyo bia na bepo asem but koso ana da odo adi anyo bia na ne abeka bi obeji atum ba koso aka de sefata anyo bia na abebi be ne fe ba koso aya de kro anyo bi fa e be obi fe koto ana take the risk and form networks penyonkopa na dinkita ho papa wa no fatimupo timupo bi wa fa bi we say ukosko do ina afate mpo we fa asem free ho en fa asem free ho so far as abada wadwen proso no eye na edi mra so nko ade a koso na pa kan de na fa yo entie amanfo ano take the risk. If you want to live your life, remember life comes with challenges. Remember life makes demands on you. Remember life brings stress. Ababa yebu no eya kotokra ne. Baba yebu ni be hye wo hu. Baba yebu adesoa ne say yesuye. If you don't take action today, you may regret tomorrow. Stop procrastinating. Into shadabium. Catch your own say, Suba me here. And say me hu ni asa me ye ne amono ha ya. Suba me ye. And say me hu ni asa me ne din komoni ni kasa. Suba me here. And ni asa me hu say enye a meja yo. Suba me ye. And say me adjustments on my brabo mo a. My brabo ebesi anim. You don't need guarantees every day. Just take the risk. In life, if you cannot be comfortable and courageous, you cannot take the stance you have to take. Nakudro, jiwudi, netwana muntio, and so simple we na anko yi a, yes in se wanye bi kura. Se we na otehwe o sore epepa ho esanko biom. Wa una kwada o hwe nante we bo no atehwe na ekura ba no ekuro no enche bewu sa na brabote ana muntio bia wa hwase na hwase a betuma sore. Emu abamuda. Emu abomfia. Ka ko anim na ye de sefata. Take the risk to do what is important, what is valuable, what will create an impact on others. Aha ena meja wo. Na me da osmosis any bright I was sound ase. Na mata da me amenu aba ma Adom camera. Na mada MCR for lighting for ne floor manager ase. Na mada me producer da che hene so ase. Onyame ene wo a wo hwe me so ntina no nka ho no omma won sinkete na ye nyoma esefata ne bremu na mfaso de ka se adware wo koso ana hwedwumade ade akire badwam ebekoso no nyame entina.